Okay, jadi assalamualaikum kanyo katan mau tay manghud. Ari na sa ko Rapid J channel ay kung malupa mag-subscribe. Jadi yari ako hambok tay manghud ko. Si Bro Jomal Helmal Group. Helmal Group. Ano yung Helmal Group? Dating patanya Helmal Group. Yan. Okay. Jadi Helmal Group, mo ini nagput ka ako. Nakauna sampai ako nabiyaon. Aon na group ko sandiri gara-gara biya dilan niya ko pangalaman. Iban siya na nagput ka ako, nagbuhi ka ako, nagbalik. Halom simbiya pagpanayam namin Jadi hambok ni sa biya pagkatumtuman ko. Di ko siya majarilo pahon sabab siya in nakarihil ka ako biya. Kabuyanan halom sing pagulgan ini. Jadi magsukol ka Bro Joms. Jadi pakila nyo resab kanya na ini. Ingan niya di Jomal kumpulan Helmal Group. Jadi insya ini maghinang music, maghinang kalangan, maghinang sangbay magulgan dahil sabihan kamo. Jadi adlo ini subunta siya yung pangalaman niya pila tahon na siya alawm sim pagulgan-ulgan ini. Okay, jadi sung kita nyo subunta siya. Okay, hello Brad Joms. Hi. Hello. Hello. Okay, jadi Joms, mga subo, mga paminat mo, Ha? mga labi kurang lang ta pila tahon na kawalom sim pagulgan ini. Jadi mga tayo mga impagurkan ini asal din kasubol ko pa. Dahil haula sampai maripasaba. Jadi alhamdulillah yaon yakdir sin Allah subhanahu wa ta'ala aun na personal kako. Muna ini lang. Jadi amo na ini in hasil-hasil simpagurkan dia Malaysia. Jadi lang ta pila tahon na kaw nagulgan. Makira-kira humu aga-aga mula bang budi katumtuman. Dia kira-kira hun ko rin dia Sabah. Dahil ha Pilipin pa kan. Philippines sampai maripasaba. Maray banga ko European lupahan mga grabe na 10 tahun. Ang putahon, wow. Grabe na 10 tahun ako nagorgan. Jadi hang putahon guys, buko natin niya alang-alang long ikuan yung pangalaman nito. Alam sim pag ulgan ini unin pangalaman to biya yulinan mo salain long ta magsangbay salain magkalang mga subo na kita bot sin ulgan ini. Sebab ikaw maghinang ranta ka. Hindi haon. Pangalaman ko di haorgan. Alhamdulillah sampai ako maingat na maginang mga rantak. Rantak Mga ulgan. rantak-rantak si mga labsong. Pangalay. Mga pangalayan. Biyayan. Okay. Alhamdulillah. Majari kita dumungog sin Jadi rantak. biyaon bisan biyaon lang kami dari kamu dumungog si mga rantak-rantak pangalayan. Okay, jadi ini rantak Okay, yari Joms. rantak pangalayan ha. Ini sendiri buat sendiri hinaginang ini niya. Okay. Jadi sus ko mo pa magpahinang. Okay. Magpahinang rantak. Lihat ja kamu kanya Lihat ja kan kamu, Oto mga idol. Jomal Helmal Group. Okay. Yariin mga rantak. Okay, bago hinang. Wow. Okay. Jadi mau tayo manguna muna yung rantak bago niya. Sikidong. Woo! Okay. Yeah. Majarita parang ko ni sab. Hambok rantak mo labsong paling bago biyaw ninang mo. Okay, yan yung galang, yan yung rantak bago. Love song, ini love song. Labsong ini ni mataw tayo mangod. Ano pa kamo. Jadi ini bangsa ta biyaon nakaw na pag hinangarantak biyaw makahinang narantak sandiri. Inulgan mo ini patayat niya 970. 970 guys ha, biara sinakaday. Along plastic pa. Okay, yan yung rantak bago ha. Sabde.
na ini Yoto Joma lagi nang rantak sendiri. Jadi majari ka parang ugdungon mo kita sing kalangan bago. Ang bago hinang ito nakarungo ko kay na. Okay. Jadi mato tayo mangod, di kita mapamalugi so kita dumugog sing kalangan niya bisan na paman salat-salat. Okay. Okay, bisan na ko mga panagna. Panagdan yang way panatalos way na maubusing kalangan ini, ang pay parungog kanyo katan. Okay. Kasilas ako, tupot maun kayo. Kasilas sa wangi na simuan pabarang mo. Inday ako, wayroon makaliyo. Sa pantun kau kumalat, di mo huhatay ko. Bisan na sakit pamaran, kay napuno, kay maon kurang. Bisan kau malayo na, kay maon kurang. Bisan kau na lang, kung mayroon na lang. Okay, jadi amo natin kalangannya bago. Jadi uno pa yung title sing kalangan mo to? Ha? Uno yung title sing Taima kalangan. Taima Unkura yung title sing kalangannya, composed by Jomal, music by Jomal, Helmal Group. Jadi ay kamu malupa bang kamu magkalagihan sin kumpulan Helmal Group. Yari no, yari. Yaun siya. Jadi umbulnya sulat ko man halom sin video ini. Susi ko magkalagyan kanila, tawag kamo mon po umbulnya. Jadi aun desab kamera, aun palamin, aun organ, aun pangangalay jadi gini san desab. Jadi magsambung man kita magbalik lupa mag-subscribe, mag-follow, mag-like halom sin YouTube supaya sentiasa kamu makita sin video-video ya upload ta. Muna-muna mga artist organ sa bahan di akan nilai ini legend. Jadi ay kamu malupa magkita. Alright, thank you. Don't forget to subscribe. Bye-bye.